Musi ono fhela miṅwedzi yo vhalaho ri kha luṱa lwa vhuraru lwa ḓumbu ḽa COVID-19 zwi vhonala ḽino ḽa Afrika Tshipembe ḽi tshi khou vha na mvelaphanḓa kha nndwa ya u lwa na COVID-19. Tshivhalo tshavho vhane vha khou kavhiwa nga COVID-19 tsho tsela fhasi nga phesenthe dza 45 ngeno ri tshavho vhane vha khou valeliwa vhuongeloni nga ṅwambo wa COVID-19 tsho tsela fhasi nga 2%. Musi kha vunḓu ḽa Western Cape, vunḓu ḽa Eastern Cape na vunḓu ḽa KwaZulu-Natal hu tshi kha ḓivha hone tshivhilani tsha COVID-19, minista wa muhasho wa zwa mutakalo vha ri zwi vhonala ri tshi khou pfuletshedza kha dandetande iḽi ḽo ri ambarelaho. Fhedzi vha ri izwi zwi ḓo konadzea arali sa vhadzulapo ra bvela phanḓa na u tevhedzela maga a COVID-19 na tsireledzo. If we continue to comply with the personal health and safety measures, more relaxations will be on our way. We are going to assess, we will be reporting to the National Coronavirus Council in 2 weeks, and if there is continue to be good cooperation and good progress, we will get even more relaxation. Instead of 11 o'clock curfew, we might then go to midnight, and we might get even more numbers of activity. And for those who are worried, especially in the alcohol business, we've given you one more day of Friday to can buy your stuff. Zwi tshi kha ḓivha kha sia ḽa zwa mihayelo, Vho Phaahla vha ri naho hu na mvelaphanḓa vhunzhi ha vhadzulapo vha kha ḓi lavhelelwa u takutshedza vha ḓiṅwalisela u hayeliwa. We're not yet using the maximum capacity. As of yesterday, by the close of the vaccination time, we had done 220,450 new doses of vaccination. Now, that is still lower than the 300,000 which we wish to reach, which the president said we must. Kha fhungo ḽa ṱhanziela dza u sumbedza uri muthu o hayeliwa, Vho Phaahla vha ri vhone na tshigwada tsha vhashumisani navho vha khou ḓo ḓivhadza pulane dzavho phanḓa ha komiti ya lushaka ya zwa coronavirus. Now, our team led by acting DG, Dr. Nicholas Crisp at the back there, it's working very hard to make sure that we can present the preparedness of this vaccination certificate to the National Coronavirus Council. In the next 10 days, they will be ready to present. Nga murahu fhungo ḽine ḽa khou tou bvorelwa nga haḽo zwenezwino ḽa u hayela na vhana vhaṱuku, Vho Phaahla vha ri tshipikwa tshavho tshihulwane ndi u hayela vhathu vha phesenthe paḓaho 40 nahone vha khou lavhelesesa kha vhathu vhahulwane vha miṅwaha ya u bva kha ya 18 gonya.